Om Swastiastu. Sedurung titiang ngatur nguningayang antuk genah wisata pengelukatan Saptagangge puniki, titiang ngatur nguningayang raga galahai sani mangkin. Wastan titiang nikomang ayu sepatini prodi agama Hindu. Iring sama-sama sarang kami, sarangnya titiang mangsa unik tanpa indeks pengelukatan Saptagangge puniki. Pengelukatan Saptagangge sani megenah ring desa Aratimbrah Pertime Kabupaten Karangasem Bali. Pengelukatan Saptagangge puniki keempon antuk desa Aratimbrah inggih punika genah nyane kapiara wewidangan puniki wau kemargiang ring tahun sakekalih tali 19. Desa Aratimbrah sani nyinayang sanunggal desa sani pining wayah ring Karangasem Bali. Sampun wenten saking rin tahun sake 100 Plekutus utawi tahun sake 1906 Masehi. Genah nyane kirang langkung putus kilometer genah nyane saking kota Karangasem jagi nyudir pengelukatan Pitungangge purut yete embul puniku. Margin puniku sampun ucuk ngelintangin margin beton ngilehin bangket sani becik tekan tenang nyane Gunung Agung hinayang kebencikan jagat the spirit of Bali puniki. Antuk desa Aratimbrah palemahan punika genahe pekawitin ring tahun sake 2 tali 19. Pancoran Saptagangge puniki keanggen genah melukat krama sareng akeh ngaler sanirianan keambil wisata sembah bakti menegepin kebecikan wisata punika sekali trekking. Sanirianan kekaryanin antuk desa wisata ring Timbrah, desa sane pinih lingsir ring desa Karangasem, desa Aratimbrah tiosan ring maduwe seni budaya kesolahan adat sane kasup sane pinih weweh pengusaban akeh guling bawi. Pengelukatan Saptagangge tiosan keanggen genah pesiraman antuk kelebutan sane suci genah krama desa keanggen mesin stansan upakare. Kelebutan sane suci ageng ring telagane ageng kurska diinten ring tengah telaga genah candi turmaning medal kejabe ngelintangin pitung pancoran pinaka gegambaran pitung siki Dewi sane tuastanin Dewi Gangge. Inggih asa punika sani presiden antuk titiang antuk